Islamic Bank dollar 87 so'm 45 tiyin. Banklar shunday. Euro 90 70 tiyin, rubl 103 tiyin. Tuğanдар, assalomu alaykum, hurmatli kurs valyut ko'rarmandari, kanalımızın görücülері, salamatsızlarmı? Bugün 31 iyul 2026 yıl tushdan keyingi kurs valyutlarni ko'rgazib beramiz. Tuğanдар, qanday bo'lib жатат tushdan keyin? Anda birden like basıp ko'rib turыңыздар. Banklarni ko'rsatdik. Banklar degan 1.07 ga qo'ygan, biroq alбай атат рубльді. Достор, туғандар, обменкалар төмен дейді. Обменкалар бүт алып атат. Қалашыңызша өткізсеңіз болады рубльді. Мінекей, біз менен болып тұрыңыздар. Банктар болса, ылдый 1.02-ден болып атат, ошолор алат. Андан инвест туғандар, доллар 87 сом 40 тиын, евро 99 сом 60 тиын, рубль 1.047. Түштен кейінгі курс ушундай. Global ақша алмаштыру және доллар 87 сом 40 тиын, евро 100 сом, рубль 1.047. Туғандар, обменкада рубльді алып атышат, қолынан келишинче. Ақшасы бар. Сомуыз жетишинче алып атабыз дейт. Мынакей Real Cash доллар 87 сом 40 тиын, евро 100 сом, рубль 1.048. Банктарда кичине албай атат. Бирок курс өйдө болуп атат банктарда туғандар. Жетегенде доллар 87 сом 40 тиын, евро 100 сом, рубль 1.047. 1000 рубль 1047 сом болуп атат. Бул обменкада Азия Трейд доллар 87 сом 40 тиын, евро 100 сом, рубль 1.046. Түштөн кийинки курс валюталарды көрүп атасыздар Бишкек шаарынан. Бул обменкада доллар 87 сом 40 тиын, евро 100 сом, рубль 1.047. 865 сом экен оюндун эти, 865 сом. 919 сомдон 995 сомдон сулуп эти экен да.